sila to. So excited. People or maybe there's always lots of people here. Matias is si Daddy. Here they are. Let's go. Medyo di ay. Oh. Sila purple na saging. Puso ng saging. Mas organized siya din eh. Limpyo. Grabe ka-arrange kaayo. Mas dako siya. Manda mga snacks. The wafers we they have a lot in here. I thought it's Quran. Punjabi. Yeah. Yeah, it feels like there's a lot, but it's like nothing. The one we go to, there's never any empty spaces. Yes. And I don't know. It feels like big, but I don't know. I don't think there's any Indian stuff. Yeah, yeah. Sweet potato noodles. Napagod na aday sweet potato noodles, color dark. Like a sweet potato. Noodles area. Ramen. Kita ko ni Kwan. Oh, Fiesta rice sticks. Pancit lihong. Kulbaan to sa presyo. Abi na kong 4.29 sa inani kagamay. So it's still. Napot sila Maynila. Yan. Nana ko inani. Gamay kayo lang inani. Oh. May gamay version na pwede ako. Mga rice area nila here. Yan. Munggos. Munggos nila. Mungbin din na sa English ang munggos. Look at this tree. Let's see. Oh, cheese ka na? Cheese daw siya sa iyang snacks. Uy! It's the same. Longganisas. Are those hat? That's a hat. Hat. Favorite aisle. Rice. Yan, pero wala pa ko rice eh. Minor-minor ka sa rice. Kay, na. Tababoy na tababoy. Tuba. Ano muna kung paano. Cheap lang siya. Muna kung paano. Na rice. Yan silang mga kuano, mga pang soup na part. Look at this. Clay bowl.
ko mga clay ball. Ito ani, wala sa silingan. Oh. Pero oh, banana leaf, 3.59. Lahong saging, maligyan din. Kung magputos-putos mo, magsuman. Sa pa. Mais. I-kuan, celebrated na balanghoy. Kinayod na kamuting kahoy. Maghimo mo siguro photo. Uli na mi. Uli na. Nakapalit ng mga ulit. So din ha. Asa na siya? Hanay siya. Naghantao today. Ayan.